Arambai News Guwahati da Maitelongi Pau tabri besingbu ihan handu bakta da chingangbam sujitrani na khurumjari hojing asigi samlappa mariba pau sing lowirase Assam da ngasidagi school amsung college sing habdi higher secondary dagi postgraduate yona hangba hokre higher secondary graduation amasung postgraduation gi final year mahiroi sing yoina offline class hoke atai classing gi yoina di physical class ki mahutta online class adumak makha chathakigane ngasi ayo guardian singi NOC puraduna mahiroi sing school kanarakhi haina khiba matungina vaccine kaplaba mahiroi sing khaktamak school da lakhi tobugidi covid positivity rate chada ani hek yobuga school sing asi amuk thingjin ga dori bane ngasi Guwahati high court khaktana tana state asida lariba court sing su hangdokre haukiba thamari muk asi court sing asi online gi khuthangda virtually chathaduna lakhibane adubu ngasi dagi hauna physical chathaba hokre Delhi da laiba hanagi CM amasung haujikna Union Minister oriba Sarvanand Sonowal gi mayumda Assam gi CM Himanta Biswa Sarmana ngasi matam sangna unaduna phaminakre Assam gi ministry yamna thunamak hongdok hongjin tawraba yari thorang asiga mari lenana CM na BJP National President JP Nadda ga su phaminagadori AIUDF की प्रेसिडेंट बद्रुद्दीन आजमल ना कांग्रेस का अलायंस कायरकपा सिगी मतंगदा अहानबोइना रिएक्शन पीरदुना बिग ब्रदर ओरिबा कांग्रेस असे यामना हेंजिनना ब्रिक ओइमनख्रे हाइरकली नाकलमरोमदा कांग्रेस MP प्रदुत बोर्डोलोइनसु AIUDF का अलायंस की मरी तनद्रिंगै ममांगदा फमिनदुना अमुक्तंग वरी सनाफम थोकपनी हाइरकरे Guwahati University ki Professor Prafulo Nath na mahakna phongkhiba chayetnaba larik adudagi mahaki maming lawthokre press meet ama kauraduna masana masagi maral yazakhibaga loinana mahaki maming asi lawthokhibane panba yai mamanaba oza amana iba larik chahi kharagi matungda amuk mahakna aibani haiduna chap manaba larik adu phonglakpadagi wathok oirakhibane Barak tampakta maroina silchar da kinor habdi hijra singna angak pathong kya chatharakli kharani mamangda Bengal dagi lakpa kinor singa barakta leiba kinor singa nakpak tanaduna irang thokhrabagi matung ngasina muk kinor singna lambi soroktagi hendoraktuna silchar da yum da chatuna sel niba aduga sel piu yadragana mamagi mathadagi angang sing phawba munduna pubagi angakpa henjinba thong kya chatharakli Mamangda siguma thong amata silchar da thokidri hairi ngasidi silchar gi yumthong khudingmakta kinor lakani khanbada miyam mipainare hairi Dehradun da laiba Dun School Scholarship Exam Guwahati amasung Tejpur da lakliba October 2 da pangthoklagani awang nongpokki khudongchaba phangjadraba mahiroi singi oina akhanaba thorang asi Dun School gi matengdagi paikhatpani hairi Ngasi ayu khonjeng laikai mandopta mitei pukai lup amasung athoba ningsing lup Lakhipurna punna sinlangduna Lakhipur gi MLA Kaushik Rai bu taramna okre taramna opagi thoramasida mitei pukai lup ki president Yumna Mani amasung athoba ningsing lup ki president RK Sanahalna president member oiki amasung MLA Kaushik Rai na chief guest loinana MDC gi chairperson Mutumri na lup ki founder general secretary Haurongbam Kundalal amasung retired joint secretary Kangabam Santikumar na daisafam ki Chief guest ta mitei koyet lengyan phi lup anina phongkraba souvenir amadi leina chom khudol tamduna ikai khumnaki dais ki saknaraba singdasu lengyan phi khudol tamduna ikai khumnaki Rural Development Committee Lakhipur Khumangi Maikaidagi su Nongthombam Biren amasung ward member Rani Tombina su mithung singda lengyan phi amam khudol tamki Reception Committee ki Chairman Yumnam Nodia Chana uhawdok pi khibaga loinana MLA na Manipuri singi issue Assembly da pukhat khiba loinana Lakhipur MLA na luchingduna punna MLA mangana khuyek thaduna CM da pishin khiba memorandum da athoba singi numit August 19 bo state holiday lauthokpinaba taksin khiba dugi damak lupki maikaidagi thagatpa phongdokhi Chief guest oikiba MLA Kaushik Rai gi warolda lamdamasigi maming leraba lup anina mahakpu taramna okpagi apenba phongdokhi Manipuri Cultural Center ama pukai lup ki lamda soidana saragani thajaba pikhi amadi Sahid Nandachan Bridge loishinba amasung Sahid asigi mitam ama khinba Bina Gandhida mini stadium ama saba Lakhipur gi hospital upgrade tawbaga loidana subdivision asigi chawkhat thorang khaya paikhatkani haibagi thajabasu pikhi Thoram pangthokliba mandom asigi lamjangsu CC block tharagani hairamkhi panbayai
ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯒꯦꯁ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯕꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝ MLA ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯨꯕ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯏ ꯅꯗꯤꯌꯥꯆꯥꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯁꯥꯎꯠ ꯕꯔꯥꯛ ꯕꯤꯅꯥꯀꯥꯟꯗꯤ ꯘꯥꯠ GPꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯈꯤꯄꯨꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯕꯒꯥꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯧꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯍꯥꯡꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 12ꯅ ꯁꯥꯕ ꯂꯈꯤꯄꯨꯔ ꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯁꯦꯠ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯥꯟꯗꯩꯕꯝ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯁꯤꯡ, ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯅꯥ ꯔꯕꯤꯗꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯥꯝꯖꯤꯠ ꯒ꯭ꯋꯥꯂꯥ, ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯖꯃꯅꯤ ꯕꯥꯎꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯂꯦꯟ ꯕꯥꯕꯨ ꯁꯤꯡ, GP ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯕꯅꯥ ꯄꯥꯟꯗꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯟꯗꯣ ꯀꯔꯃꯥꯀꯔꯁꯨ ꯈꯟꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯧꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯧꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯂꯤ꯫ BJPꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯪ 2018ꯀꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯍꯤꯜꯁ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ CM N ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯏꯕꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ CMꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯎꯠꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ CMꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯒꯗꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯆꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯏꯕꯣꯡꯗ ꯁꯥꯕ ꯐꯃꯨꯡ 30 ꯂꯩꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯁꯪꯒꯥꯈꯤ꯫ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 38.34 ꯆꯪꯅ ꯁꯥꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ 32 ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯪꯒꯥꯈꯤ꯫ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 4.5 ꯑꯃ ꯆꯪꯅ ꯇꯨꯏꯈꯥꯝꯒꯤ ꯐꯨꯒꯥ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯨꯠ 150 ꯁꯥꯡꯒꯗꯕ ꯕꯦꯂꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡꯁꯨ ꯇꯝꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯎꯃꯥ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ 200 ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ PSA ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯁꯪꯒꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯒꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕ ꯑꯁꯪ ꯑꯃꯥꯟꯇꯅ ꯊꯜꯍꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯨꯕ ꯁꯣꯂꯣ ꯋꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 10ꯗꯒꯤ ꯊꯥ 2 ꯆꯨꯞꯅ ꯃꯅꯤꯀꯥꯟꯇ ꯃꯨꯇꯨꯝꯅ ꯆꯠꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 10ꯗ ꯀꯪꯂꯥꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯁꯥꯟꯕ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯥ 2 ꯆꯨꯞꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯣꯡꯅꯇ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯨꯇꯨꯝ ꯃꯅꯤꯀꯥꯟꯇ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯪ 2018ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯗ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯀꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯔꯥꯝ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯌꯪ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯀꯥꯟꯇꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯤ ꯐꯣꯔ ꯌꯨ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯅꯥꯃꯩꯔꯥꯛꯄꯝ ꯁꯩꯔꯧꯅꯥ ꯆꯅꯨꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯇꯦꯟꯊꯥ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝꯗꯒꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯆꯟꯗꯤꯒꯔꯒꯤ PGI ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯁꯥꯄꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟꯗ ꯁꯤꯡ ꯆꯍꯤ 35ꯒꯤ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯥꯏꯟꯗꯦꯗ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ LMG ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯉꯁꯤ 10,000ꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯝ ꯑꯖꯤꯠꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯔꯥꯀꯦꯁ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯉꯥꯏꯄ꯭ꯔꯧ FCI ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯣꯐ ꯕꯔꯣꯗꯥꯗ ꯆꯪꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯀꯤꯍꯜꯂꯒ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 5 ꯂꯧꯔꯒ ꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯔꯤꯡꯀꯨ ꯆꯍꯤ 90 ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯜꯂꯤꯕ CRPF ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 8ꯗꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 15 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 15ꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯄꯨꯡ 8ꯗꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 4 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ, ꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯦꯡꯛꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯅꯤꯠ UG ꯏꯪ 2012 ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯔꯤꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯩꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ PIL ꯂꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯀꯌꯥꯒ ꯐꯥꯡꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯌꯩꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯂꯦꯞꯅꯈꯤꯕ ꯗꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 12ꯗ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯕꯣꯝꯕꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯆꯌꯣꯜ 3 ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕꯔꯕꯔꯥ ꯔꯥꯎꯕꯨ ꯇꯥꯂꯣꯖꯥ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 15ꯗ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯁꯤ ꯚꯤꯃꯥ
कोरेगांव हिंसागी थौदोक्ता चेनबने अमदी था तरुकी ओइना हौकिबा फेब्रुवारी 23 इंटरिम मेडिकल बेल पीखिबने ममिंग लेरबा म्यूजिक कंपोजर जावेद अख्तरना बीजेपी अमसुंग आरएसएस पो तालिबान गा चांगदमनरुबदगी जावेद पो मसाना लाले हाइजगदबनी हाइरखिबगा लोयना बीजेपी ना जावेद की मयुम ममांगदा अकनबा प्रोटेस्ट तौख्रे ngasi तालिबान ना पंजसिर वैली लौशिले हाइना मयेक सेंगना क्लेम तौरक्ली अदुबु रेसिस्टेंस कांगबुनदी क्लेम असि अरानबनी अमुक हाइरक्ली अमबु ओइजरबसु पंजसिर की स्ट्रेटेजिक पोजिशन सिंग रेसिस्टेंस सिंग ना पाइसिंदुना लैरी अमदी तालिबान की मायोक्ता काउंटर अटैक कया चथरी हाइरी चेरगसिदा तालिबान की लांजंग असिदा मुजाहिदीन की फिजोल सेचिलगा पाकिस्तान आर्मी सु लान असिदा यावी हाइबगी थाजबा याबा पाउ लाखली चेरगसिदा रेसिस्टेंस ग्रुप की लुचिंगबा अहमद मासूदना तालिबान गा शांति की वारी सानिंगबगी अपांबा फोंदोरखरे अरोइबदा ngasi तेंतकपा मरोइबा पाउ खरा असमदा पेपर मिल अनिगी एम्प्लॉई सिंगा लेंगा कयानबा पुरखरे था यांखैनी थोइगी तोलो पिरगनी लाउथोखिबगा लोइदना एम्प्लॉई सिंग क्वार्टर थादोकपदा यानाखरे वेस्ट बेंगल की बीजेपी एमएलए कुनमरीगा पाउ फाउनरी मखोई टीएमसी दा चंगलकपा यारी हाइना मुकुल रॉयना हाइरखरे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईदीना ममता बनर्जी की मचा थोकपा टीएमसी की एमपी अभिषेक बनर्जी दा कोयला स्मगलिंग केस का मरी लेना वहंग पाहंग चथबा होख्रे मनी लॉन्ड्रिंग केस हानगी महाराष्ट्र की होम मिनिस्टर अनिल देशमुख की मथकता ईदीना लुकआउट नोटिस पीख्रे असुमना देशमुख की मायोक्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस ईदीना सचिन भाजे की स्टेटमेंट सु रिकॉर्ड तौख्रे बैंक लोन की फ्रॉड केस ईदीना ललोनबा अमदी एम्बियंस मॉल की मपुसोरीबा राज सिंह गहलोत फाजिनख्रे मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान लाखलिबा सेप्टेम्बर 13 पीएम नरेंद्र मोदी की मपोक नुमित स्टेट असिदा लॉन्च तौबा हौरगनी केरला साथीरक्लिबा निपा वायरस की हौरकफम खोंगुल्लीबगी खोंजंग कंखत्ख्रे केरला की मथंगदा निपा वायरस तमिलनाडुदसु यौरख्रे असुमना कोविड अमदी निपाना खमरांगना अटैक तौरकपदगी केरला अमदी तमिलनाडुदा किनिंगाई ओइरक्ली मेगा फार्मर रैली की मांगोइनना कर्नालदा मियाम पुनबा थिंख्रे नो टाइम टू डाई गुजराती दा रिलीज तौरगनी चलिबा चही असिगी नवंबर 10 कुनिपान फावबा गवादा पांथोकदरिबा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI की यांखैनिथोई सुबा एडिशन की ओइना डेलीगेट रजिस्ट्रेशन हांगदोख्रे UN रिलीफ चीफ ना तालिबान लीडरशिप का उनदुना रिलीफ की मतंगदा खनख्रे पाकिस्तान अमसुंग चाइना अनोबा तालिबान लेंगा की सेरेमनी दा सरुग याननबा तालिबान ना बाटोन पिरख्रे ब्रिक समिट लाग्लिबा सेप्टेम्बर 9 दा पांथोकलबा यारी अफगानिसु की मतंगदा खनगदौरे जापान कोविड वैक्सीन मिनिस्टर बो प्राइम मिनिस्टर ओहिनिंगबगी अपांबा फोंदोरखरे फाइटर्स अमसुंग न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर सिंग याउना चाइनीज मिलिटरी एयरक्राफ्ट 18 ताइवान की एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन दा चंगसिलखरे ओवल टेस्ट इंडिया ना इंग्लैंड बु रन 153 माइथिबा पीख्रे अमदी हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा इंडिया दा कोविड की अनोबा पॉजिटिव केस 19 गा 595 फंखी 213 ना कोविड नंबर मोइदुना लैखिदे अमदी 19 गा 595 असिगी मनुंगदा केरला दगी 13 का 400 सुपना अमा याउरी ngasiga india arambai news guwahati da maitilon gi pau sandok chaba matang solution jabaga loinana thabiri basingbo amkasu hanna khurumjari